पाउजे दे जम्फम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे पिकनिक लाकबदा अनि इराक नतुना सिरे उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लितान पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन मनुंग दलेबा मोंकोट विलेज का नकनरिबा टुरेल अमगी मपान द पिकनिक लाकबा टीम अमगी मनुंग दगे सही नौरिबा नुपामसा अनि टुरेल अदु कुमथदुना इरोइबदा इराक नबदि कनबंगमदना लैकिद्रे हाइरे पाउचे असिना फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना खुदोंथिबा थौदोक अदुदा लैकिद्राबा नुपामसा सिंह अदुदि निगोमबम माय लेकाइदगी लैकिद्राबा अहुंसबम मराथनगी मसानुपा अमरजीत सही तरा मंगा अमसुंग महाकी ममानबा निगोमबम चिंग्यादगी सोंगथम नंदकुमार की मसानुपा अनिल कुमार सही तरा मंगा सुरबा मियोय अनि एनसिने थौदोक असि ngasi nungthil pung 3 tarakpada thokibane haire पिकनिक लाखिबा मियोयसिंगी मरक्तगी नुपामसा अनि असि टुरेल असिदा कुमथदुना इरोइबदा इराकनरे हाइबगी पाउ फंगबगा पंथदना मराक नकना लेरंबा मियोयसिंगना टुरेल असिदा सोंगथदुना मखोय अनिबो कन्ननबा अकनबा थबक लौखुटखे अदुम ओइनमक इराक नखरबा नुपामसा अनि असिगी मनुंगदा थवाय यावद्रबा सोंगथाम अनिल कुमार की हकचांग थकनतना अहुंसम अमरजीत की हकचांग दे नोंगतिल अथेंगबा फावबदा फंगबगम खिदे आइरे नुपामसा अनि असि यावना मखोयगी पिकनिक पार्टी अदुदा पुन्नम युइ तारागा मथोय लाकमिनखिबने मखोय का लाकमिनखिबसिंग यावना अकोइबगी मियागु खुसमनदुना थीबदगी फंगलखिबा अनिल कुमार की हकचांग तुरेल असिदगी चिंखलक्तुना कंफालगी सरुक हेक जौरकपगा पंथदना महकपा लैमाइदा उपहलगा हकचांग मनुंगदे यावरंबा इसिंगी सरुकसिंग लौथोक्तुना थबाकता कुन्ना नंबा यावना अहानबा लायेंसिंग पिदुना महकपो कन्ननबा होनगे अदुम ओइनमक मयामना होनखिबा पुनमक अदु अरेमबा ताखे लाइबक थीबा थौदोक असिदा लैखिद्रबा नुपामसा असिगी हकचांगदा मोंकोट विलेज की खुंजासिंगना मखोयगे नाटकी ओइबा फी अमा कोपचेन बिदुना अवाबा फंगदोकी आइरे अदुम ओइनमक पाउ असिदा फंगबा पाउदा अतोपा नुपा अदुगी हकचांग फंगबा गमद्रे अतोपा पाउ अमदना बालेमदा ख्वाइदगी चाउबसिंगी मनुंग चल्लिबा अल्ड्राबा टोरटोइज चेन्नई पार्कदगी उरानखरे मालेमगी मनुंगदा ख्वाइदगी चाउबा अनिसुबा ओइरिबा अमसुंग इंटरनेशनल मार्केट ममल लुपा लाख 10 हेलगदबा अचौबा अल्डाफ्रा टोरटोइज अमा तमिलनाडुगी चेन्नईदगी खादा किलोमीटर तमिलनाडुगी चेन्नईदगी खादा किलोमीटर 53 लापन महाबलीपुरमदा लैबा क्रोकोडाइल पार्क अमदगी थीबा खंगेद्रे मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी दा हुरानबगी थौदोक अदु चैल तरुकी ममांगदा थोकिबा ओरबसु मदु हौजिक खक्तमक मियामना खंगनरखे केस अमा थांगखिबा अमसुंग हुरानबा अदु थिजिलिबा पुलिसना थौदोक अदु पार्क मनुंगी थबक अमा ओइरंगनी हाइबगी सिंगनाबा फंगदोकले पार्क अदुगी स्टाफ मेंबर सिंग वांग पोंग चथग्रे आइना पुलिसना हाइखे मधु नवेंबर 13 अमसुंग 12 थोगी लोनबा हिंग हुरानखिबा ओइरंगनी हाइबा सिंगनै अमसुंग मफम अदुदा लैरिबा सर्वेलेंस कैमरा सिंगना वंदनबा एक्वेसिंग अदुना होनखिबा मरमना मदु यामना फजना थौरांग तौबा माली आइना मफम अदुगी पुलिस इंस्पेक्टर डेल मारुगान हाइखे यूनाइटेड किंगडम यूके दा अनौबा कोरोना वायरस स्ट्रेन अमा थेंगनरकबदगी मालेम पोंबदा नुंगनांगबा पुकनरिङै चरकसिदा यूके दगी नुमित खंडिगी ममांगदा हलक्किबा नुपी अमा कोविड-19 पॉजिटिव ओरकबदगी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड थमखिबगी लोइनना महाकी फिबा मिटना सिंगना सेनरे असम की स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ना हाई मखोइना था असिगी मनुंगदा यूके दगी हलक्किबा मियोय 110 मसक खंगदोकले मखोई की मनुंग हुंपुग तरेट टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओरे हौजिक पॉजिटिव ओरिबा नुपी असि यूके दा थबक तौबा प्रोफेशनल अमने नेशनल हेल्थ मिशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मनोज चौधरी ना हाई पॉजिटिव ओरिबा नुपी असि सैंपल लौरगा वेरिफिकेशन की दमक पुनेथ लेबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दा थारगने अदुगा माकी कांटेक्ट ट्रेसिंग तौनबा कन्ना होनरे यूके फाउरगा लाकपा पैसेंजर खुदिंग मखोई की रिकॉर्ड शेरोल दा टेलीफोन नंबर इरंबसिंग अदु पाउ फाउनबा ngamnaba फाउनरबा ngamle ataisu thiba kanna honare karigumba united kingdom dagi halakpa singi marakta amakhaktang anoba coronavirus strain ase positive oiba thengnarwadi virus asi yamna thuna paksanna sandokpa ngambanina bahaka plane tongminarakba punamak narakpa yabagi akiba leiribani haina makna makha tare central government issue toba SOP ki matung in aukiba sehul mari haibadi November 15 digi December 12 phawbagi manungda UK phawrga lakpa passenger punamak hek thonglabaga RT-PCR test tongnaba state government singda tawgadabane अतोपा पाउ अमदना मियामना फुबदगी लैकनबा ngamdana सिखरे सही नौरिबा नुपिमाचा अमबो रेप तौब्रुबगिदमक नुपिमाचा अदुगी मरी मतana फुबदगी 21 ओइरिबा नुपामाचा अदु लैकनबा ngamdana सिखरे हाइना पुलिस के रिपोर्ट अमना फंगदोरकले थगदोक अदु काइमुर डिस्ट्रिक्ट की मनung चनबा बाबुआ पुलिस स्टेशन कोनबा काबा विलेज होकिबा युम सगाइचा नमित की नुमिदांग थोकिबने नुपामचा अदुना सुकनादगी सही मरी रोम खक्तंगारी बिरबिमचा अदुबो नबहादुना नुपी ओबि इकाइ खुनबा मांगनखिबगी पाउ हेक फंगबगा victim ओरिबिनि बिमचा अदुगी मरी मतासिंगना थौदोक अदुदा सेनरी नुपामचा अदुगी जुमदा लाक्लगा महकपो तामथिना फुबदगी लेखनबा गमदना सिखिबनि आइरे
थौदोक अदु लेखिद्रब नुपामचा अदुगी मसेना victim ओरिबा Nupimacha adugi imungda section 302 murder and 34 act done by several persons in common intention of the Indian Penal Code IPC gi makhada case ama register tawkhre thawdok adu chena pamyu amusa police na phaba ngamkhre amromda victim oribi Nupimacha adugi mamana lekidraba Nupamacha amade mahaki masegi mathakta counter complaint ama tawkhre aina superintendent of police Dylan was hamana phangdorakle Mada Pongdoki Matung in a case adu IPC section 376 rape amasung protection of child from sexual offense POCSO Ekimakada Atuba Babua police station da register Toragibane Tokriba Toktok Aduga Mari Lena police na Pongdokibada Leiriba Nupa Aduna Sahi Nauri Nupimacha Adubo Peisa piduna themlaga mapam adugi kharasat lagaleba Sinatrapa school amada posinton rap Tokibane Madugi Matung victim or Nupimacha Aduna Bayungi Imungda Imung manung da thokriba thokdok adugi pau tamloraba matong Nupimacha adugi mare mata singna nupa adugi mum da thomjil laktuna bhakbo tamtina phubadagi sigibane leikidraba Nupamacha adugi hakjang adu postmortem gidam talokhatkhre haire baragasi da Shillong chaching dagi Naha ama Shillong police ki team amana POCSO case amgi matangda Laktuna Faraga Pukhre Thawbal district police ki manung chanba Shillong police station ki jurisdiction manung da Leiriba Shillong chajing mamang lekai dagi masagi sahi kunipan rom da maksuri banha ama Shillong dagi lakiba police team amana makhoina laukot pa case amaga bari leinana 21 ne under charge tawbaga loina Faraga Pukhre aire Pausina aibada Shillong police na Faraga Pukhre banha adugi maming sorok koibam anan sahi kunganipan apokpa leikidraba S Bimol kawi aire makpo Shillong ki Lamding Yangre police station Chalipa Kumsa Asigi October 3rd register Tawtun Lokotba case FIR number 13010-2020 Mari Lena Parabani Hari Case as a protection of children sexual offense act 2012 ki section 14 amasung information technology act ki section 67 D A gi makhad Lokotbani Hari Makpo Shillong ki Khasi Hills ki Mandan Trnik Police Station ki Investigation Officer Ayo Oiriba Inspector Ejjat Manghnkhre losing team amana Laktuna Faraga haire Shillong ki police ki maikadagi mi asi makhoina lokotpa case asiga mari leinana 21 ni hairapatagi Thawbal district police ki SP na tarukpa requisition letter ki matung ina Shillong police ki team amana cyber crime unit ki matenga loinana 21 asi phagat khibane Makpo Panana Punabata Charuyaki team adu assistant SP law and order Thawbal na piba direction ki matung ina sathakibani aire Police ki combined team aduna Makpo tha asigi kulumdagi nungtil pung manga makharam tarakpada Shillong kurau ki mapam amadagi phagat pangam khibani aire Paraba miyoy asing asi nungtil pung arirom tarakpada Shillong police station da lakiba Shillong police ki sub inspector of police ML Trona losing Batim amada tawpam thokba court ki jauna formality projection punamak pangthoklaba matungda khosinabadagi police team asina Pukhre aire Nagalam da January amadagi school Hanglagani Mathang chai ki January amadagi school Khudingmak hangdoknanaba Assam government phirip laukre lower class tagi horaga university ki level faobada Leiriba institute Khudingmak January amadagi hanagum mathok thawlagani haina Assam education minister Hemanta Biswa Sharma ngasi phongdokre School sing hanagum hangtun mathok tawlana phirep laukhrabasu classroom sing the social distancing mapung phana ngak na amade COVID-19 ki mari leinana government na phiriba guidelines sing school authority amadi mairoi sing na ngak na satkadabane panbajabadi malem gi lepak pumpuda saithing pi kiba coronavirus na maram oiraga laibak asida su khudong chadaba kaya mayok na le hokiba March kun mangata ki COVID pandemic na maram oiraga Assam gi school sing tingjinduna lakhibane tha tararom tingjiloraba matung school hangdokna phirep government na laukhibane Aroibada contenting asigi maruiba pau khara asiba pau damjaiba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri popuna mokpa thagachari channel asina adom da kanarabadi subscribe tawidribasina subscribe tawhiram loinana like and share tawso kawbi gunu puna mokpo amuka hadna thagachari